Katukad ti Basol. Di napalabas. Pinalagipan man ni Dinggas da kalalili ken dagimay, asanda na kontraen pay ni Margarita. Tapno awanan, ti tumaod pay aparikot. Ngem saan manan ang nakapagtepel ni dagimay, ket sinungbatan na lata ni Margarita. Gapo, tadi na magustuhan, ti panagsasaw da itoy. Sinarongkaran ni Astor ti plantasyon na, ket nakita na nga awan ti parikot. Nagdamag kani Dinggas, no asino ti mabalin na nga isukat kaniyang kwan, kas maysa atalken na ang mga iwan iti plantasyon. Ket insingasing ni Dinggas ni Jestoni. Iti panagsarita da Jestoni ken Dinggas. Dinamag ni Jestoni, no ni Dinggas kadia talaga tinang patay, ken niyang kwan. Itagagayam, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad! Ti Basol! Huwag mo ka diyan sikatin ang patay ka niyang kwan. Apay, di mo pa tiyan? Kas lang amin imposible. Apay, di ka mamati. Sana ka mamati. Iswa di yun makita niyang kwan. Tadan iti tanam na. Pahingaro nga yung papatay ni Amo. Gaputa kalabanan nan ni Amo. Di na mo ti pagluglugaran na. Anya? Binutbuteng na ni Amo. Ngay butaktak na ti kinapudno. Nga iso tinang bilin kan kwa na amang patay kini Francis. No di na itadadagos titang danyo. Anya? Iso atap no nasayat ka, Jestoni. Di mo gamdan na kalabanan ni Amo. Tamangan, no may pada ka kini ang kwan. Nalawag ka di timpagak. Wan, Dinggas. Dagimay! Dagimay! Apay! Ma'am! Apay ang nagbayag ka nga umasidag. Adak nga rod iji ako sina. Aglut-luto ak. Sige, isa ganaan nak iti merienda. Uwan ma'am. Anya nga merienda. Kayat ko tinaimas a merienda. Kan kayat ko tinalamiis a juice. Madagdagos, ma'am. Mabit lang. Kayat ko titinapay a palamanam iti itlog. Nalawag? Ay, uwan ma'am. Sige nga rod. Apuraam. Urayak ijay terasa. Madagdagos, ma'am. Anday ta. Napreton ti itlog. Sige, ingkay ipanin dagimay. Ang mga noagungot tumanin ni Margarita. Sikan ate mangipan, kanya-kanya. Adyata. Ang mga noagungot. Si kalatan, ta ituloy ko ter aramidak. Tapno dardiras nga malpas. Sige, ipan mo data ije terasa. Sige. At ito'y merienda, ma'am. Imbagak ka di asika ti mangyag? Ni dagimay ti imbaon ko. Ngarod, naskan nga iso ti mangyag iti dayta. Saan asika? Sige, isublim ijay kusina. Kat ni dagimay ti mangyag dito ay. Wan, ma'am. Adto yan ti merienda, ma'am. Inton maminsan, no sikat ti imbaon ko, naskan asikamot laang ti mangyag ha? Di kan agibaon iti sabali. Aya. Sige ano kastate ko nam, ma'am. Anya nga iti diferensya ko madyata, ma'am. Di kan sumungbat. Damagak lang mata, no anya ti diferensya na. No neken ti mangyag iti meriendam, ma'am. Apay, naim-imasaya, no siyak ti mangbagkat iti tre, kat itit ko kan ka. Sumardeng kan. Ay, sige nga rod, tainak ija kusinan. Oy, sikan tumat lang ti mangala iti tray. Kalpasan ti panagmerienda. Un, ma'am, sige nga rod.
Awan parekot iti diyata. Kini. Nalpas siguro ni Margarita nga nagmerienda niya. Ang kaalaanan Jetre nga nangikanta iti merienda na taugasamon. Ta ituloy mo nga imurian di ato natang. Sikan ang mga no agungat tumanin. Ang kakait din. Sige. Ala akong titray, ma'am. Imbagak mat ani dagimay ti umay mangalak iti tray. Ngam apay asikamanan. Adda nga min ar-aramiden na, ma'am. Agsubli ka ijay kusina. Kat ibagam nga iso ti umay mangala iti tray. Apay no syaklatan, ma'am. Ingka ibagakan ni dagimay. Ta iso ti umay. Sige, ma'am. Bayaman. Nagado nga min ti arte na nga. Di kasaya no si kati mangala iti tre. Inkaalaan ng dagimay, ang mga no agungat manan. Ay na! Maruwam diata nga babae. Karkaro nga masuro na kiti kastangar aramiden na. Kaya't na lang timang parigat kadata nga. Ituloy takit di agluto. Ngam dagimay. Saan nga mapukaw jetre? Inaktualan akal pasanti panagluto ta. Dagimay! Oh, adaytan. Pukpukawan na kan. Dagimay! Inkan dagimay. Wen man langan. Dagimay! Apay ka di asaan ka nga agtungpal iti ibilin ko kan ka. Kunak asika ti umay mangala iti tray. Ngam di ka nagtungpal. Kayat mo ka di ta ibasibas ko da ito'y tray di ta rupam. Ha? Awan babain mo Babaunan ka lang dito ngam natangkan ti ulom. Apay, asino ka kuma dito'y mansyon iti panangipagarop mo? Ha? Ay. Bastos ka babaunan Sige! Ha? Idi som di talayat mo, Margarita! Takitam no di kakogtaran! Anya? Nakasawa ka lang iti mayor, kunamla na sinukan. Oy, amom, no mayat ti ugalem. Mayat matepan na kailangan mekan ka. Ngam no kasta nga ka na yun ti ugalem kada kami. Ay, kasto kami mataakan ka, Margarita! Nagpuskol ti rupam babaunan? Napuskol ti rupak, no siya ka ti kasangsango. Bastos ka bay! Bastos ka matlang, Margarita! No irespeto na kami kuma, di irespeto na kamat. Awanan ka itibayin at talaga? Dagimay? Uray siya kamat, awan matbabuyan mo. Addan to aldaw mo. Sige urayak di ta nga aldaw. Di agpen na tayo ano na ita di kayat mo. Anya? Anya, sinong batang manan ni Margarita? Takas tati sapsapulan na. Apay, teko na at rasak aya. Di oreman agipulong ka ni amo. O mga no patayin na ka ni amo. Makipin na tayak Madi nga minti ugali ni Margarita ngay. Masursurunak nga. Dagimay. Padasanak nga pagaramidan ni Margarita iti dakas. Tao na labuanak! Ala, dagimay. Ingkagkid daw iti pamakawan na. Ta mga no dumakil da ito apari ko. Saan ko nga terasan ni Margarita? Sanak nga mabutang. Apay, ma'am. Anya ti bagam ta inayaban nak dito'y terasa. Kini. Napudno ka kadikan ni Astor iti panagserbim kan kuana? Wan, ma'am. Katsyak. Napudno ka kadimat kanyak? Wan, ma'am. No kasta. Agtungpal ka kadi iti amin nga ibilin ko kan ka? Wan, ma'am. Pues, sabwagam iti agburburak adanom ti rupa ni Dagimay. Anya! Maaramid mo? Ay, jak mo arami data, ma'am. Awan met bason na kanyak, tapno kasta ti aramido. No kasta.
Di mo maaramid? Talaga, saan, ma'am? No kasta nga rod. Saan ka anapod no kanya? Amo ka, ma'am. Ngam no kasta ti ipaaramid mo kanya. Talaga, tiyak maaramid. Sige. Sabidongam nga rod ti kanan na. Anya, ay talaga, tiyak maaramid na kita abanag, ma'am. No kasta? Kayat mo asikati sa buwagak ti rupa na iti agburburak adanom? Wenno, sabidongak ti kanam. No di mo aramidan dagiti imbagak kan ka kinni-kinni? Pues, aramidak kan ka. Malamaw tarupam iti agburburak adanom? Ala, dagimay, madanaganag. Lamawin na kano iti agburburak adanom. Kan sabidungan na kano ti kanak. Kon na lang dayay, kine-kine. Ngam saan na kadi nga maiturad. Kasanon no maitulad na. Akat masapul nga nasipot ka, kine-kine. Tapno Malaysiam. Ala, kasanon nga inadyak masiputan. O di, saan ka nga mangan, iti-itid na nga kanam. No mangan takat, data nga mismo ti mga luto, kasjay. Kan saan ka una nga umasidik kan kwa na ano kasaritam. Tama nga no adya na pudot nga danom nga ilamlamang na itilikudian na. Katkalat nga isa buwag na kan ka. Uray si ka, dagimay. Una! Angam no siyak ay kog tarak Nangat nga to ti kogtar ko ngam iso Saan namat nga amo ti kumugtar. Uray siya ka, kugtarak mat. Nakasursuro ak matangkat ang kumugtar. Kat isumat. Di kogtaram iti nagpegsa. Takitaam no di matombra. Hey! Uwan dagimay. Labanak ka ni Margarita. Astor, asawak. Idi pa lang nga ibagbagakken ka, apadakkelam tay balay ni nanang ko ije farm. Ngamin, kababain ka dagiti tao. Asyak, mansyon ti pagnana edag. Idinto tati inak, kat kalapaw laang. Anya? Iso akayat ko amarakrak tay kalapaw mi. Kat masukatan iti dakkel a balay. O sige, awan ti paregot iti dayta, Margarita asawa. Kayat ko nga iti kabiitanan a panawan. O sige, Margarita asawa. Tapno awanan ti paregot mo. Tungpalag ti kiddaw mo. Agyaman nak, Astor asawak. Kayat ko anapintas a balay ti aramidam ha? Astor, asawak. Amo, sigurado ka kadi ang mapantay je farm ni Francis? Apay, mabutang ka? Saan matkit di, amo? Kaya't ko ang makita ti balay da Margarita. Tapno masukatan iti dakdakkel. Konkreto a balay. Saan ka di adaga ni Francis ti ayan ti kalapaw da Margarita, amo? Sana parikot dayta. Gatangag tinakaipatakderan ti kalapaw. Ken iti mabiit. Magatang kung tumutlaang ti entero a farm di Francis. Pagbalinag to a happy land. Amo, Ang amno ita, unag pay lang ti balay da Margarita. Tapno awalan ti ireng-reng na kanya. sige, amo. Aglayon ta iti farm. Takitaan ta ti balay da Margarita. Iso dayta tinsuro da balay da Margarita, amo. Talaga gaya makalkalapaw lang. Wala ron, amo. Basta nalakala nga sukatan dayta. Ayaban dagiti lalaki di plantasyon ket sukatan nyo dayta abalay. Wan, amo. Puanaw tan dito. Ket dumagas ta iti farmhouse. Ha? Kumusta niligaya? Ken kayat ko nga ibaga agatanget toy farm ni Francis. Ligaya, at ni Astor, at dada ijay paraangan.
Anya? Saan da ka no apumanaw? Aging ga makasarita na ka. Ngam saan kan arumwar balasang ko. Ibagaklatan am aditirik nam. Sangwak ida. Anya? Sangwak ida. Tapno pumanaw dan. Ligaya, mabit lang. At dala kayat ko ngay baga. Apay, anya tibagang kanya. Di lang mabalin mo masidig ka dito ayan mi. Tapno makapagsarita taan na imbag. Ibaga mo no anya ti kayat mo. Tapumanaw kayon. Apay ka diya kasta ka. No awanan ti ibagan. Pumanaw kayon. Pumimpintas ka, Ligaya. Wen, pumimpintas ka. Di naktaktakan. Taado ti aramide. Ligaya, kaya't ko agatangan ti entero a farm. Anya? Anya ti kinunam? Apo Mayor? Kasta, umasidag ka ngamin. Tapno kinaawatan ta iti panagsarita ta. Kaya't ko agatangan ti entero a farm. Agraman to'y farmhouse day di Francis. Saan amabalin? Yeah. Iso apumanaw kayon. Aguray ka man. Aguray ka, Ligaya. Di na kang papanawan. Kaya't ka pa kasarita. Amom ka diya naragsakak amakisarsarita ken ka. Ngamin, nakapimpintas ka. Kaya't ka, Ligaya. Awanan kaitibain. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagsubsublipay? Aniya. Pumanaw kayon! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.